bazibyara mu kisharara kandi hakaharuka bejo mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okorene itwe obwe turi kuretara abahinji n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinji no burisa hato no rwo rugendo kandi ndebere etasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi oyiha mu cyango kurigera uko warebera ubuhinji no burisa ira okurisa kaba kuyo kw'abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinji no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu burwa kabiri ntuje kwantu kuretera abantu nkabo kugira ngo niwo murebi okagire cyo wayega otwara muka yawe niwo yongera ahaco hinjire ningasho yongera ahaco risize otungura mutindo kandi otunga senta Vesto murunji twakutangira wasiba kurunji eshaha zaba ibiriziciro neshaha eyamakuru Agacencwire kandi rizoba nizoba eryurwa kabiri ebiro 30 ebyo kwezi kwa 12 mwaka ogw'2025 tumanisa ngo haburayo eciro kimwe cyonke cyanyinca kare tukahendera umwaka ubwo gw'2025 kandi umukama yatubasise tukaza umwaka ogw'2026 amakuru Agacencwire tugakusiyaho ubutunu aha kashozi boma umurembo urwambara kandi agutwakurundanira izoberi urkwijaga kusiyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian worumo rwo bonero konka takaga kuri tirumbu ijire reka tukorece ebikure byija bgebembire agarukurataho nagakushyibwaho Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. agarukurataho abisinjiro bahabwirwe okushomesa abana ngo nicyo kiri heyo district yabe nyuma agarukurataho gabanaga kushyibwaho Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. kare mutsasereho aharyako konka twija kubasyaho emitwe y'amakuru bwa nyuma twagatandikiraho ombwijwire ebyentambura okuza Kampala byaba amino garuguru kandi hati okurugambara okuza Kampala transport yatemba yahika 8 okunuko abantu baba bijurira nombasi pako munimbaro bwe bategerize za basi zo kubatwara muri Kampala kandi ezi zaba zirya zo mushonderezo ekicaje mesereza nabo umutoko buce kutaho umurimo gwo kushabaza abantu kandi aba bantu babatwara hagati y'emitwaro 5 okwika ha mitwaro 10 abanje ukimanyi bava mu nakweguru katekubore bize bo kazayisibye ezive Kampala ezive no iwali etambula base zavude Kampala sawa 11 isawa zino zicyari mpiki
twagambaho n'abamumba rukoro muri za buses kandi bagira ngo ikizubu kiri ahamanda gwa mpijogora abanisibwe mu jamu y'abarukuronda karuru ombichwe kebi omuri cyaguranye hamwe na President Museveni kirese imbere bwete yembere mukubu Mr President guro yabade ku kisawe MPG yabade nawo rali katemuka nibasuba uramaze kusumurura zose nyine nizidayo nizesiba banga moka zade nyingi yagamba ati umwatu ndacyayi nafuneko ati sawe no muva yagalo kugenda babambulimo bwo kutambula olina mwamusabe mitwalo musaba dadisa sokuba yagalo kutambula agende kucyalo obuzima buliwo wabadde ojamu ku MPG wabadde omukulembeze w'eggwanga ng'ayinayo kunoonya kalulu MPG jamu nekwata okuva e Kampala mpaka aba bagumye abantu kandi babagera ngo bija kutunga entambura bagarutse muri Kampala kirete mbere no kubera ko ekubo bisalidwako MPG omukulembeze w'eggwanga abadde mu MPG ate ne kubako ne muluka endala egudde wakati w'ekubo so kyekirete mbere nga abantu okusanga nga tebalina baasi okutwala obuto ekyenjawulo ekibeerawo tiwano mu kujja mu Christmas bajja mu bitundutundu naye ate okudda ku abantu babeera bangi nga ate baagala kuddayo kumpi mu nnaku zezimu katonga wafunyewo obuzibu n'ezimpigi zebaasi zeyesibye okujja eno kyebwe buzibu etufunye bagamba kye bali bakola makubo bwe buzibu bwe twafunye amakuru gashakwa Ali Waswa kare webare Ali Waswa twagumuzama n'amakuru abaturo ku rwo mu district ya Mubende omuri Kayebe no bacurra government bwa nyuma yo kubinga mu itaka ryabo omushweka echa Sombwa ubwa hati abatura ba Kayebe mu district ya Mubende basya meza abira hagati ya mukuru w'ihango mu rwacu mu district ya Kiruhura bwa nyuma y'abebembezo ba Mubende kubura kufayo okuzo mu nshonga zabo abantu bagera ngo bakija batine cyo bari kumanya bagurita karyabo omwaka gw'2012 bwa nyuma bahumira amahebija bababingo mu itakeri obwa hati tibinenyensi nungi yona kiza twine bahandi ko byite byo kutwicereza no kutugamba ho kurgambe kaha geti twafuna challenges kurgumba serikali batuzihiza kureba president twachemera twazamwanya guguturu twamutegererezaho negisaha twakamurebe era tumwaranya letu muwagera atuwe ombutufu obuyambi atudize etakali yafe dibatugobamu embere y'abantu aba barukora bamunera kiriza kandi nabagera ngo nabamumuru batahi babo bari mu marwariro barwireye kandi aba nibararahera tubine naco kurya ati yo mwana wanje aryanjara nemwita no kurwara niturwara habo kunyamizi onkanyo ati binshobire nyuma ko kuntingina kugaruka ndararo mu bigoma pakise naruha ati nagamba kanyisho wa museyi wanje Museveni nabasa kunyamba konkenjera yo kutumaraho shobangirirwe muntu government tuyambere obwo kujya buku bahereza mutuyambe turyageti ya Museveni kandi tutaha turyabarozi buri mwaka buri myaka 5 turoza Museveni nawe cyo cyatureseraha kandi mangu nija kutuyamba sinziro twabingirwa amataka no kubona nabwe chat kandi ubwo tuyinjiriye kimwe kubona twine cyo kurya twine kandi kona agaro twatambije batuye papera bito twarumunda ntuza kwiyambira wapi abantu bagera ngo tubine nshonga yona government nubwo kubaronderaho kuza bakaturaho ahubwo kubatibineho kuturaho na yogede kucyo kuzika umuntu banji noraba ngo umuntu no saba umuntu ayinawo kutaka nabera ngakuwa nozika uwo muntu bwezembera ze turi mu mbere nunyi abamu bo cyamanda abarara bari mu season ngagenda abera abantu nasabo uri namuwa kati byafuka byako pangisa ngo pangisa abantu ngo berawo era turi mu busisira neyo je tubanga turimo abarara bari mu manda babona boneroko bitoryo muhwezo umwe bembezi w'entebe ya Katana bwa district ya Mubenda kugamba hasuma na TV West nagira ngo abantu abo bakija bagurita karyabo bwa nyuma bahumira mahe babi hamu babizire bakaba ari ngo mu itaka ryabo rya forest kandi bakaguzuza amakuterana so bo bakashimuru bashaba president
abayambe hakiri bafune ka compensation nako bakabaguzira itaka lyabo empapura zabo bazine bakagura aba veterans. That is their request. Itaka ry'abantu aba bakorireho ibintu byinji kandi ubwahati bamazireho imyaka iri kwiki 13. Amakuru gashakwa Paul turyamureba. Webare Paul turyamureba. President Yoweri Museveni yarizoba yahendera okuronda karuru omucanga echaruwero yasiba district ya Nakasongora hamwe na Nakaseka rukuronda obushagike. President Yoweri Museveni yabashendekerezi bomukazi we Janet Kataha Museveni Honorable Minister w'ebyobwegese n'emizano kandi yakora orukungana makeke achayi kyekitebe kikuru kya district ya Butarangu orwayetabamwe nkuyanja y'abahagizi be. Abembezi ba Nakaseke abarumu Saida Bumba hamwe n'umuhandiki wa NRM Rose n'amayanja bagambira President Museveni bimuhabera okuteganisa ekyanga eki. Tufunya amakolero agali twali badde tuwa ebintu tetubirina kubanga ettaka lyetulimamu lirikaikayana. Your Excellency, tusaba mu kisanja kino ekijja tukwate ku nsonga y'ettaka eno, land ownership, land use, tubeerenga ebyo tuyijja. Saida Bumba said everything I needed to say. Hajat Saida Bumba ayogedde buli kimu mama kyabadde yeetaaga okwogera. That you must not forget. Nti temwerabiranga. Nakaseke, do not forget. And don't just come here in great numbers for a rally. These numbers must go on the 15th of January. And vote for NRM. President Museveni yagambira abagizi be ngo abasize kurwana entaro zona ezabire nizigaruza Uganda enyuma enshonga habwenki hanga ryo na hatiro mu businge. Okurwana entaro netuwangula. Kati bwe twawangula entaro waddako omulimu omulala ogw'okukulakulanya ensi. Kati myaka 40 eyise nze wano n'abakulembeze abalala Kampala okubanjulira entegeka ya NRM myaka 40 eyise. Mu kiwandiiko kyaffe kya manifesto tubalaze nti myaka 40 eyise NRM etadde ku nyumba ya Uganda amatafali 7. Etafali erisooka ly'etafali ly'eddembe. Uganda yali mu ntalo okumala ebbanga ddene n'abazungu tebanajja. Waliwo entalo wano z'amawanga naye kati myaka 40 NRM ekumye eddembe wano mu Uganda. Eryetafali erisooka lyetafali y'enkulaakulana chairman byayogeddeko byakombye entonguka yagira ngo basize kutungura ekyanga eki omuli okubakora oruguuto kuruga Kampala Luwero kuhikira kimwe Guru Orwamatuga Semuddo Kapeeka n'ezindi nyingi. Twasooka ne tuddamu okukola oluguudo lwammwe olw'e Kampala Luwero Gulu lwali lukaddiye twakalukola emirundi 2 kati kubanga oluguudo olwo luyita wakati wa Luwero Triangle. Ne twongerako ne tukola oluguudo lwa Chorus olupya okuva Matuga Semuto Kapeeka lubadde lukaddiye naye kati bali mu kuluddamu. Eri emitala ntukola oluguudo oluva e Kampala Busunju Hoima kati enguudo ezo twazongerako
ziri ku nyanja mwitanzije kati twongere kuno okuva Kampala okutuuka Butalangwa wano ate tugenda kulwongerayo lugende Ngoma Bulya Mushenyi lusomoke lugende Masindi wano waliwo oluguudo olina okuva wano e Butalangwa Kapeeka Kakinga Nakwaya kwata ku luguudo olw'ebukomere eri emitala n'olwekyo ababaka ba paalamenti be munalonda bagambe bawulirize okuwabula kwange Oguyagamba hakusya amashanyarazi n'okutungura ebyobwegese omu kyanga eki niko kumanyisa abantu ngu hati takiine eki bari kumubanja munakasike wano kubanga wano tewaliwo amasanyalazi wano noza amasanyalazi gakomanga Lwero naye kati amasanyalazi gali wano gatuuka dda Ngoma newange Bulya Mushenyi nalabayo ebikondo amasanyalazi wegali eno mude waliwo amasanyalazi n'olwekyo amasanyalazi teganatuuka ku magombolola gonna ndabye mu fayiro wano nti ekyamukyembya kino teganatuukayo n'ebimwe teganatuukayo naye ebitundu bingi gatuuseeyo kondo mbelege wano mu fayiro za nayikondo n'amazzi aga payipu ebitundu ebimu nga wano Butalangwa Kapeeka Ngoma n'amazzi ag'ebomba abwa TV West ndi Abdulkarim Sengendo omuri webale Sengendo Abdulkarim okutusa amakuru President Museveni nchakare naija kumuraho kana aija garukamo okukora campaigns arukuronda obushagiki omwaka ogurukwija kana aija kuba natandikira omukyanga kya Uganda aharuna n'orurembo rukuru orwa Kampala twagumizamo akuru abaturo mu district ya Lyantonde nibatakira government okubahwera atizo kibura ry'emizi ebina nebindi babagambire omu campaigns z'akaruru omugomboro y'akariro okwetomba itiribura ry'amizo kuri yo mbyaro nka Kibisi Rusozi nabigoye binikira natwafada yabatura bari kweshengereza bisimbireho ahantebeza obunyeshengero okurura omuranga gwabo atiziberi risavinga Kibisi hansi ahanguta hariya abo mukaro hariya inabakwiza kunu itwaruga kuri muri siya kuri nabo bataha twatungira onari bakato iziberi rikabara hango akariza tuba twahiro kandaga amazi gatana akora instant impamvu ziyinzo kuba mayironga satuwe tugajja ate waluwo tumenya mutu w'amazi agali okumpi district ejo nategerayo mugera na gumwe ekiri kuletera abatura kushoberwa n'ebyagana na munonga hali abatinde sente ogaguro myanya yahali muzikiriza nze nina abantu bemmanyi bennina baze bakola research lwaki tetulina amazzi lwaki tulina ekizibu ekyo mu Lyantonde njagala kubasaba mumpe chance ngende mu parliament nyongere okunoonyereza tusale amagezi engeri gye tuyinza okujjawo ekizibu kino okuhangaho za projects zo mutano eziri kuleta entunguka n'entasya yekyanga abebembezi bajja mu byobolekerire ahabwo obushakishwa NRM. And I have seen people pick up on the little things that people overlook. For example, like rearing chicken, that you know a chicken can give you 500 shillings per day, or even up to 1,000 shillings per day by giving you an egg. Things like mushroom growing. Zigenda okuleta sente ezigenda okuyamba omwanawo ezigenda okuyamba omuntu okufuna omulimu ekintu bwekiti ebintu nuulidde ebisigadde nze sibimanyi eitaba bashabwe okushagika NRM ahabwo kuba niyo nsibiko ya byona mumpeeze President Museveni akalulu ekindi nobulaho olyo wanuupu nimba yangu ebibiina bakabirekula
nobora bori wa huko nobora bori wa china nobora bori wa china ya wote kwa mamu bagwa parliament abacha twena akwe kusaswa huko kusaswa nebitwe omuntu Sande William ahabwa Agacencwire. Webale Sande William omurebe witu wa TV Sto Murungi ni kusima aho rukuturebera hona kandi webale na gutorana okureba TV West Studio makuru Agacencwire konka twaza kubanza tumureho tujagarukana n'amakadandi. Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Agarukurataho alizinjiro bahabwirwe kushomeza abana muri cyo kiri he district ya Benyuma. We must have a mindset ekumanya muntu basakure bitwi. Obuno bahabuzi ahabyo bwegese. Abazi n'uchuma abana bitu ababishiki beyongire kugumana boshayishobero abishonga ukujya mu zoshonga zabo z'abacana. Mbuye no mucumureki mwongere kwegesa abana banyu ababishiki nangwana nabo bojo kugira ngo bamanye ngo kuzumushongezi nico gutosha ahabukuba ubutosha umwana kakuba yakura niba niyitebekanisiza okufunga umwana haza umwana kwa kuba icyo cyuke cyaba cyetebekanise cyuba cyo cyarugaho tikija kakashagama mwe n'abana babica umubegese kandi umubegese na nuko ry'ubundi ukuza kuba yamba kureye za ubusasi ubwo babine bukabaremesa kuzayishonera mwe bari munonga Obwe bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry, with Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shango kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshiga kande cyo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bw'umurembe habe nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebikiraho era no tumshanje mwenda 18 58 38 ninga no tumshanje no tumukaga 36 36 Kurukubujire je turukwitaga no kugamba aba original garments bari ibintu kujwara no jika bishije nabojo hamwe n'abana na perfume zone binesutse z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za kajoya denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bini na shorts hamwe na belts nunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'original original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments mbashangwa hala Grand Mall Mbarara City a high street amarugo kubanza room number ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note not na note mshanju note emwe mshanju mukaga note not company ekole ekyokunywa
ekya Mpenkone drink wamu ne Mpenkone star round baso nga potadde akasitiwa coffee twala omukisa okweyanza bakasitoma baffe mwenna okwetoloola eggwanga lyaffe Uganda abantu mwenna abanywa ekyokunywa kyaffe abatwagira ku kyokunywa abatwagira ku sabbuuni n'abatwagira okunywa kaffe akabi akasitiwa coffee baagaliza Christmas enungi n'omwaka omupya era mbasaba ate nga bakubiriza okuba akalulu akeddembe waliyo kyeyamaani kukaleyo obwe turukwirira kuteera akaruru 2026 twena tuteerere Yoweri Kaguta Museveni ahabwa mukuru w'ihanga ahabwokuba nuwareesura obusinge omu ihanga atungwire ebyobwegese ebyamagara hamwe n'entaasi 2015 by'okubanza 2026 teerera Yoweri Kaguta Museveni kyebirabasi buriho ragire bihona Museveni abase kukuuma ebyo byona ebyakozirweho hamwe n'ebiri kuza kukorwaho omu kishanje kirukwija protecting the gain buri munya-Uganda 2015 by'okubanza 2026 teerera Yoweri Kaguta Museveni tubuhaburwa nitubendeza kuteera akaruru k'obusinge Christmas Bunyaruguru Development Sacco yakuretera ekitere ky'enyamurungi ahibwa mwarije kuhangura bwanyuma yo kugura no kusevinga emyezi 3 kuruga kibanza kwikumi kutabira na bishatu byo kwikumi 2025 otehireyo rero cyakomuca gufata nkazana ko kuhangura nabonye mwinshi wasavinga miliyoni 2 n'eshweka n'emigabo miliyoni 2 n'eshweka ngo mchago kuhangura wasavinga emitwaro 5 n'emigabo atano notungo mchago kuhangura wasavinga emitwaro 25 n'emigabo emitwaro 25 notungo mchago kuhangura nkoko shukari omucheri emigazi n'ebindi nibaharon zabo boda school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans n'ebindi nibashangwa Nyakasharu Bunyaruguru head office kandi bine branch chambra kitakwenda ibanda kagongo kaseseka DJ achumna na wiring ebyoma togumisize shanki ibiri bantu mwale katugumuza tumekwadisha twagamba shamusha kizangu okushara keke ni shamusha nizeze nyine byo ni shara keke tukaza kunyumba cyangwa pesi yona nesente wakatanyuye mbogo nyushekere nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka mwine mbogo kana bamuruji ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje noireji jemara aligongo kanto je andikalicho center omwanya muntu kujya highway okutundiro cyamashana no kwegarura mamani ebirabi na byo kwikumi shemererwa by'inshogoro bya nohire omutezi wa saxophone hamwe n'umuziki wa DJ Hardboy aha nohire inshoga shura nabeka yawe halo live band na ba DJs abakabi ebirabi na makaga boxing day nigogo kids festival and family day izo abana kushayaya bakazana n'abanyabuzane n'abanyamikago rero kusibura mwaka twegitebera shatune cyo kwikumi 2 abizo bakege zagwa otebigo fireworks hamwe n'abesho zarye zagwa rero twakira mwaka gwo 2026 mu style achibanza mwaka kwato mwanya hati tera noti mushanje mukaga nshanje 28 ninga za mukutu igongo.co.ug igongo ahebitaryewa ebyo biro bikuru birakole ekiro kikureki yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ikozwe mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine niyo mutindo murungi kandi ekozerwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi shambwa omaduka gono mwihanga lyona okumanya berukiraho tera not mshanje ibiri mukaga note ina itano nashi note mshanje ibiri mukaga itano ina emwe namashemerwa minji nitutabaru syabona abatungire visas kandi ntumanyisa abantu mwena ngwemhera yitu tugishazire okusyaha miliyoni 29 byona bihwire kora chenye Dubai turire Christmas omuri Dubai. Hayes recruitment experts yabaretera interviews za aircraft cleaners, cargo handlers, security guards, warehouse workers, waiters na waitresses
urwakashatu ebiri kumi okwikumi n'ebiri aha chai kacheka shahi ibiri z'akasheshe reka turire Christmas muri Dubai okwehandisa no kwabusha ninga free registration aha mirimo yona aha mataji gabo gona esimu noti mushanje ina noti rukumi ninga noti mushanje ina itanu hamwe na noti mushanje ina noti emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga waratekatera byo kombeka genda mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa muri City obwahata bafurikire kimwe bakarga Garage Street no bashanga Makanising Street akizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo Bogoma rero kushangwa Victor Bwana Road washumira abana byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotel nyamwingi ecene impango ka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China so size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango n'abarega habisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eruho washika showroom yawe ya hawe house ebintu byona no butandu bata yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumiza mu Agacencwire Agacencwire Minister w'enshonga zo munda yihanga Major General Kayimba Tafire arabira amahega UPDF kurekeraho kuteganisa abanya-Uganda nk'ibyaru kureba ebiruko bo za campaign zo bururu eziriyoni zigendo misho abgambire aha mukoro okugitwa kwa Lieutenant Kano Kerebo Kakuru omuri Mutara mu district ya Ndom. Lieutenant Kano Kerebo Kakuru na asima ave bagitirwa akasoze bwera nyanji omuri Bushenyi kandi basima ruhanga bwo kubiho mushwere bwo mwirima eba mazire myaka 2 Chogama abama icho kubanza nabantu kabanda bo kureba akatonde inform abama iki so umuntu wena nakora natebekana sentebekana saye anga bakutita mamani nchira so tchiri mecho kuja ngoma ikikuru munonga no kugumisiriza ukamanye choroho ukareba umisha wo kuza ukahika chintu chako shonga zo munda yihanga asimire Lieutenant Kano Kakuru apwo kwetaza Jomai Major General Kahindo Tafire ahwara bulira mahe okurekeraho kuteganisa umuntu wa burijo kandi kiri kimwe ombyabatwiro mu kishaka yakoreshwe yahenda
mateka munyazi kaya takahezere mateka nyamurawe reka umwananchi aturukamika umukuru guhendera kuteraza fireworks ahabo kutebeka kwendera umwaka w'2025 okuza mu 2026 gasha kwa Ben Muhozi webale Ben Muhozi wekamisha n'abajamata mu Uganda arabwira abantu okurugo mu ruhuzyo rwo bururu na no kugendera omakasindikine ngukoreka barondo muntu o government rukumanya rukugira ngo buryo umwe tari kubasa kushaka mu government kamisha nanduhura denso kabara abantu kuterera abantu bine mamatko mwirija kubashaka mu government no bugabire narondero muhabuzu wa president ahanshonga za manifesto Professor Ephraim Kamuntu Bushagici omurka gwa Karugoro mu district ya Shema ahagambira abantu government binte byine ngukonka bo kubyihayo no bace inabo kubireta imiramushimanya kino baraka kukigamba amwe bajyana mu government at government no government n'abantu gongana bwete bitwiyo mu government no deka boyinde kisije turi omwe mu nabere eje myaka etane mwe mugamba mu kinde kizere government betakora government birene ukora ugwagambira abantu bashemango yo kajira president yo kaguta Museveni hamwe nabanda batwire nakora nabo iyo mwe mutwara ngebe ho for granted tibirwa hamwe mara n'abaganga ni sakashari yo muri sakashari ati nyo esoma nanda cyagi kiri gato kujya umcyo tukubasa kumbona aho kwati nyire amashanyarazi abebembezi becwekeki nabo bagambira habwenci bine kwajira gahunda ya NRM hamwe n'abatwatire bendera membo parliament ogwenda kuterera utachine munyandini esahe kitachine chairman wa NRM tachine chairman wa RCC tachine mshomesa ati no mtera mu government here no kana katirangu taruwena ornuka ahukama kamuntu wiguru yabatarabira muruwe kamuntu akwete fira isakunuka abirunji bya Museveni yatarabira mu kamuntu kamuntu Besi ni kwe yota kwija kor mwene nyonyo muruka sana ne yimerera Pasalaste kushikayo lito twino mwanya kushikayo abatura bagambira uherezo bakwetenga ombyaro byabo namnonga kungu bandiyo munzo nindeba mama nyoni ngasya aheza kuzizo mwiruma abana bajamkamu Kasana erukube hose ya kasana nito twagitire ho kamutoye kama kama mama kemu makagamo na mizgaba kutoma makagamo nito twagatire mu badaka omugani makuru minister y'obuhingi obulisa n'obujubi kandi ryo mu ishenjero wa Kibale East Frank Tumwebaze agumize mukoronda karuru kabakwatsire bendera bw'ekigombe kya NRM kandi ogwaraganise kwatansa n'abebemezo amashaza gona okwinegeza endunguka ebinebinda bugambira omwishaza rya Kibale mu district ya Kamwenje ahibasibire nibarondera obushagici Romontaka Rom primary tukumanyisa nguri no n'umwana obuzaro butwirito aba movement twega ba manifesto iteje ya Museveni akamasho keje bas so ni bashobaka ruka president Museveni witness ni bashobaka ruka Kasbat bashobaka ruka Sylvia bahera hante y'abacyara Kamwenje aho kanigija kubirwa ryaci ya municipality kandi obutubire tayise president tumushabire ngo ahanguse irwari reryo ibe health center yakana uga health center zakana bazita community hospitals mu Uganda aba baronzera karuro mbyaronka kacinga karukarungi kabuga trading center hamwe n'ibindi kandi
kubaraganisize byinje birimo gukora enguto okumbeka akatare hamwe n'ebindi. So abantu aho twarabahona batwakiraje umuntu amapanga kushemerwa kandi batwapanga turaganiza ubuhagizi obuhira ha mutima bwo kubuzabuza ninjira ngo guhereza muri Kamenge nawabura rero nyuma amashanyarazi mugareba gahise kubyaro hona ahubwo atagaje no bahumure twamaze kumayo ngeze ngo Kamenge yanyeze neza kuba erangashana abo mu buhereza bwa government turije dushemera kuba tureta intunguka muri kabuga mu town council bakabaza gutombekera agatare batwaze amafaranga ya franka tumwebaze amakuru agagasha kwa Mike atwakire hamwe na Anthony Atwine. Mwebara abanyamakuru bitu twagumizamo abahisinjiro bahabwirwe okushomesa abana babo ngwecho ncicirije kwiha district yabenyuma. Abantu bisingiro bakaba gushomesa bigambirwa gukora company ya Vision Group y'abasindiya nabo obwabira ryo mugenyi mukuru aha mukoro gw'abanyisingiro abarkwegeyitiro mu kitongole ki Singiro Brotherhood. Abo bashomise kandi borekere ngo nibacyongera kwatiraho abana bandi rero batungura isingiro bakurabira mushoka. Ahutwa ntine maskolini dukija kwegera mu kushoma konka na fumugisha boyisingiro brother of Anterize yantara high school national yake na gayo bakwatanisa na ba odis ba Bantare school nayongerayo naza Mbara University of Science and Technology. Isingiro Brotherhood joining 2020 after defeating the whole of Isingiro district. Kana mazire kwika exams in that way because in Kenya 13 points. I'm the 13 from Isingiro secondary school. I never had hopes of doing military school for Isingiro Brotherhood. And not just talk about the Isingiro we want. It's not just on the Isingiro we want. It is us making a contribution to the Isingiro we want. Umugenyi mukuru barabwira kumanuze bwo kwatana kwa mikono babone kwetungura. Haki Isingiro age, the Isingiro we want. Beita babore chiro kwetombo ita ngwara bamwe abebembezi mulimo barucumbagize tungukechi Makuraga gasha kwa Ruth ni wamani
webare Ruth ngwamanya muri gwito murundi nongera kusima aho turebera bona turyo mu makuru agacencwire konko tubicize tugaruke tumure uko acentu jagarukana n'amakuru agandi umwanya gw'ubuhumuro oguruma obusinge kandi guboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel nitwo buraro bwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV Intercom na Wi-Fi tuneza kote zakadereza impango izo koreramu amagenyi agaburicika oine business meeting leta abantu bawe om conference hall tune restaurant ekutebekase ebyokurya muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimu ecyo kunywe cye kikacyona ecyo kwenda ebyo kwenda byitu bikemembira bindi byona okubukinga tera zero mushanzu itano ina makumi abiri kinana na mukaga ashatu na mukaga tusange asungine nakatare kakatozo akashozi kabe harwe omuri Mbarara City oino mukoronke magaye kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuletera mugereza gorore mu rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kenshiko tina events ni bashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City ukomanya bikira hotera noti mushanju mukaga atano ni itano chenda na mwenda ananina tina events nito twango muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe Grandma Child Care Nursery and Primary School abarukushangwa rwagati yeta Mbarara Buchungu Road ahashungine na baspaka geti erikuza kabare bakwinire obuhereza bwo mutano nibakira abana okurga umudekeya okika happy 5 kandi nibakira abana abo ababazire babo bariko banobaza omunjendo okweza eshaha ezorkwenda okurga orwo kubanza okusya Sunday bine bouncing castles swimming pool ebyehubo hamwe n'obuhumuro burungi transport y'abana eriho bine CCTV cameras ahabwa security esimu note atano na mukaga makumi abiri kinana na mushanju Elias Rutugusa yakuletera umucako kweta mu kazano kandi ukasingura ibihembo nyamwinji bwa nyuma yo kubika kumara imyezi 3 tari kayo bika kutandikira imitwari 10 osingura ibihembe biri mente ebihembe bindi biri muza wata taxi smartphone embuzi emfariso za branjiti engoko nechitire cyanyamurungi kandi okusingura na AGM obwinji bwo bukonje bugoragure niko n'imice yawe yo singura ereyongera rya mujungu sako bino buhereza bwa business loans school fees loan agriculture loans boda n'izindi nyinji rya mujungu sako irashangwa rya mujungu nyakasharara kaharo muri kabare kandi ina mataji muri kahondo maziba buharaka mwezi rwa matunguru kigonji kabare rubaya hari rya karemera rubanda na rwentobo tungamo esimu noti mushanje ibiri anana mushanju atano na mwana nkaga na mwenda katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya mutino katochi okugerizo abantu banje tibaragaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya mutino katochi chama chayo muhuje katochi niyeya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited utakachizanya 18 From the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SCPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SCPCU's community initiative.
executives, taste the difference of Ankole coffee, a naturally bold product of ACBCU. For more info, call 800 300 533. lanchi zino tusirabira ku bisenge ku motoka ne mu bunyonyi kussa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwebulamu. Okusinziira ku lanchi ez'enjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint, ye lanchi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazi siiringi. Weefunire lanchi ya Global ku hardware n'ekuli kumpi. Global Paint, a reliable product. The Antode School of Nursing and Midwifery nibeetaba ekibwena abayizi senior kanani amukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzaarusa na lab technology. Omwejo kwenda omwanya oshemere kubushyikiro kubara n'orujungu hamwe n'ebya science. Iwe kwenda kushoma diploma oshemere kubona certificate of nursing and midwifery kandi omazire emyaka 2 mu field. Buri mwejo na gwo kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwongera omugisha gwo kuhakanara nyensia nka scanning na sonography, lab technologies, business na vocational skills na bibiri. Bursaries zikiruho mugiro bwira. Ishomero shangwa rya Ntonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kuma ibiri kukira hotera no tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 1. Mazina ganje ni Agire Mbabazi Emmanuel y'amarembo Trading Center Chamunga. N'amashanyarazi ga fresh solar turi kumabwirwa akuri mu mahoka tine mashanyarazi turi kubona umurga uzategera hari kungatwiza fresh solar kuyizire twateka saruni. Mweni wa saruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya Frensi birokora amagoba ijuka nguni bagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kushira hotela noti hasha tuna mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Amazina Miraka na Foso Katambara Bid. Nimbeta mwena omukushaba okwambuka omwaka kuruka mu 2025 kuzo mu 2026 ashatu na kimwe twena amakanisa gona bigaza kubagateranira mutumanya mwena bulijo akwambuka omwaka omwanya gwa cyangwa church abokomorwa aho byo kutangaza abantu binji bakomorurirwe umuhezo yabosebo nikweta kubija tweterane hamwe umukwambuka omwaka omushwari kuronzo church. Bumbire Secondary School Day and Boarding eri kushangwa Bumbire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa abatendekirwe abeje nibakira hidara rya higuru buri mwaka nirimo mu mashomero agari kwijagebembire Bushenyi District. Bumbire Secondary School in library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa beji kandi zirya mutindo gwa ministry y'ebyobwegese. Bumbire Secondary School ehandikise na ministry y'ebyobwegese binine center number emyanya kiriho okurwo munsi niye yo kubanza okwiga munsi niye yakana 2026 kumanye biri kukiraho tera noti mushanje 2 ashatu na mwenda 21 23 ugambe na director Mr. Barahuka Denning. Amazina ninyero cyakunda cyara muhimbura gamba nokora kandi ninye NRM
be flag bearer Bwambara district ninyenda kubashaba ngo twakire okuzalwa kwa Yesu Kristo omwana warahanga kandi nishaba ngo atuzarirwemo azarirwe mu mitima yitu azarirwe mu makagitu azarirwe mu bintu byitu byone tukuba nitukora bihinduke bisya nimbendeza umwaka musya go na mukaga umwaka babere murungi babere gwihorere babere gusinje kandi mushike mu mwaka gw'akaruru nimbashaba akaruka president yo Museveni akaruka roida twino mujoni mchara muhimbura ekuzi yanyu bakunda tugenda mu misho tugenda na NRM tugenda na president yo Museveni ahawara hangani hangari yanje Empowering girls of today and tomorrow. Welcome to Chibura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ibanda town, near the Diocese of Northwest Ankole Ibanda. On the foundation of the Anglican faith, our school offers a supportive and inclusive learning environment where girls can grow, explore, and discover their full potential. From academics to arts, sports to leadership, we provide a holistic education that prepares our girls for success in all aspects of life. Apply now and empower her to become the woman of substance she is meant to be. With courage, we march to progress. Contact 077 693 1113. Your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. St. Michael High School Rugazi ni ishomero rirungi iryo mutindo kandi riri kwesimisa ni ishomero rya gavumenti hasi ya USE rya musinje gwekereziya nerya dena boarding nerya kira bojo nabishiki nirishomesa science na arts ona A-level bine library yo mutindo computer lab ninungi iri mu buri kimwe classrooms ziri kumara kandi zo mutindo nibashomesa bari kutomu nkakarichura mensya okweri kwegesa bine projects nkorutoche okurise mbuzi empunu kandi omgemizano hinori kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebishere byishomero nibibasibwa bashanjero gazi rubirizi ninga baterera simu noti mushanje 2 kinana na 8 22 23. tumwabwa abashubuzi kandi mu makuru ageshekeki ubwo turi kwetebekanisiza omukwakira umwaka ubw'2026 umureberezi wa Ankole Right Reverend Fred Sheldon Mwesugwa yashaba abanya-Uganda okubecho kureberaho ngo umwaka ugwije ubw'2026 bakore na namani kandi urubutaka batanze ubutumwa bukindira umwaka 2025 umureberezi wa Ankole Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa yahaye amakuru abamushanga umakago wa Bishop akashoza haro aho muremure wambara usima kanga kuba wari boyina magara icyo bindi byoro Bishop Sheldon Mwesugwa yagambe birungi ebakiraho ngo umureberezi wa Ankole reba inyuma umwaka n'utandika ine bintu bije mukamatanga atubasise ukurabamu icyo kubanza no kuburengiri yo kujunwa ijyo niyo eba icyo kubanza ubuturkwirira kwakira umwaka 2026 umureberezi nashaba abanya-Uganda okongera kundihanga lyabo kugira ngo sente bazi baha imabatine dini abatakumanya hanga muziriye konkamutero mu toshkiri abo na kecha na waziri atakuza kumanya yaba wa mutera na tu wa mutera iwo kumanya hanga utagese ntezo mu utakuza kumutera
abanyuganda okukyukureberaho omwaka 2026 bakikozesa amaani oturukwirira n'obururu omusingi omuteeka berihambire kumenya omusingi kandi ebimwe ebitaka bire birungi nabyo bironderwa omubazi abamwe nibiba na nebiha eza abarwire basirimu teka twakozesa ebitwine nenka Uganda oburungi bwa Uganda obunkumanya wagerageranisa n'amahanga gandi erihanga rikaba okukira amahanga mingi. The very venerable Reverend Canon Nathan Bob's message in St. James Cathedral Nyatugambera nk'uko baratwaze ahizoba ryashatu na kimwe na kibanza hariho ekiterana haningambira Gideon kutandika na shankemwe y'omwabazi kusesha mukaga gw'ekiro gumukashesha actually akaba shamukaga ntwatwaza umwaka gw'abana mukaga kibanza shayisha ntozomu service y'urujungu shaitan nzomu y'urunyankore nasikanse nyumo Gideon aho murembo rwambala akashozi harukanga rumusyo Urare senyomo Gideon umure gutomuruji amakuru agacencwire agona ko twabasa kusyaho abwizoberi itwe nitwendeza umwaka musya ogwihorere na no kurara kurungi. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubido buy a 25-minute voice bundle for only 1,000, or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily, or use the My MTN app. Friends Uganda, ekitongole ekirize okutuhereza amashanyarazi g'izuba beeyireyo okuhindura amagara gawe. Oyine embogoka naba mulungi ayibambe nikolera ayimukama wanje okakamesha Tina Events bakuretera obuweereza bw'orurengo rw'ensi yonna obwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebibindi byonna akasente kashiko. Summit Gold Hotel nitwo oburaro bw'omurembe buli kisenge mu DSTV Intercom na Wi-Fi twine za cottages za gardens mpango ezokoreramu amajenyi. Summit Gold Hotel nitwo oburaro bw'omurembe buli kisenge kiri mu DSTV Intercom na Wi-Fi twine za cottages za gardens mpango ezokoreramu amajenyi. Tina Events nbakutuyo program ejikana mega tents nabwecho wawe nembaga bayichire fresh Uganda n'amashanzi gijoba aba wedding aba mashomero please go and mbakutera yobusha mbogo niyo cyo kunywa chonka ekitwasa kunywa aha kiro kikuru turikarengire ngo nsako kunywa mbogo kurwabira na 5 mpaka kibanza. Haro ekitwa kweta condolence message. Ranga kanga these developed countries ari binte bitakuba yombese. Bona ngaka bahimta itakuba yombese itakwe ibintu bya public atabo kubategana. So that's why musana gwagura inkompira ngachi mazombi tineka kwate nebi. Hata ronke kintu itoba MCH tukuraba mwima mutakumanya ekintu cha condolence messages
abantu tubakwenda korra butumwa n'ikintu kikunteganisa munonga abaziki tubakwenda korra butumwa asitamira akatebe yarya wareba wazo mu dining warya wanywa wariko mu dining bakakatebe batariko oryo mu tent babagariza amamizi family ejo erwazo umuntu maybe umuntu abirarwire nka cancer teganisa abantu umuntu wamurwarize emyaka over 5 years family teaching sente nemwe na biru yirwaro tubakachashwi mbweni twagira abembabazi baturetere sente manyamba tubanza yirwaro baturetere sente konke imwe tumukanda kora no way family neyendi sente rwarize munonga yes kandi yo waho tumana ndabashome you know konka to no yo waho tumana ndabashome konka to kwenda bashomo kwabandi hati mwa bastamere abata sente zone imwe tumkwenda bashomo butumu muriyo no munywamizo muri mustamere iyo butumwa bwobwa uriyo no sindikana message ubutumwa wanje kabatabushomo rero bw'abantu bo batabushomo mutugirire mbabaza otherwise society engage nerwaza arsas it's terrible ntabucuna nenda mu mukimanye ngo obutuma family ne bwenda nani wono ndebo waferwa no bwenda taro family takwenda butuma koka ko kuburyo mu audience otaferiro takwenda butuma bagamba ahora ebyo muri nzakushara magezi nzakushoma twite kwe ko butuma abazici mureke abantu bamwe batandike kare barebe ko basamarizinga obutuma ari obutuma ishomero rya sindike sente konka tubashoma ishomero ndiza kumenya tango de sente yasta abantu bari mu bank amo bahandika condolence yabo bank condolence yabo twagihura bazi mbaza kuchimanya obutuma no bwetagwa wachetegeza especially uba companies kind of family kerabe ine companies ekorama companies amani TV West zizo muchanga authority TV West authority KKC authority revenue authority environmental authority esente abana bakora abantu omuntu nasindika to butuma company ba miliyoni 10 mukanga kubushoma ngo bwire bwagenda bwaze obwire no buze kamba buze lastly abantu baraherezo it is another topic izo ntusakuba tuganira ho bwanyuma program mukwe kubireba iwe no bireba okumbireba yaba ni ku kibuga France Uganda ekitongole ekirize okutereza amashanyarazi gizoba beyireyo okwindura amagara gawe oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje tina event mabure y'umugeza gore mu rwensi yona decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kenshiko Summit Gold Hotel ni toburaro bwo murembe buri kisenge kiri mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za gardens impango ezokoramo amajenyi orihire n'uruzina njende rukutunga stika za moto side party okubamba no kubambura urupapuro bwo buri mwaka yakira ebiro byo bya nyensya kankwanjure inkoransia eya digital moto side party stickers nebutura ubwici bw'ikiruka cyawe no bwerinzi eyango okoresa kandi eri kushisha byo kuhangwa shashura digital sticker ahabwa moto side party okorabera harmomo Airtel Money Payway Centenary Bank na Diamond Trust Bank rero otware namba ya reference ari agent urukwikirizobwa kandi oya license nuko tunje digital sticker ya moto third party from digital na moto third party digital sticker ubutumwa ubu
nibukikibwaho aba Uganda Insurance Association. Can I have your number? You tire. Your grandfather was a mere squatter. We cannot afford to lose any more business. Today I want to settle this once for all. Feels like we inherited our family wars. Love and Beyond Season 1. Monday to Friday at 8:30 p.m. on Power Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel. Director, management na staff ya Kabiriki Foods and Beverages Limited nibemeza aba agents, distributors na customers babo. Christmas yihorere n'umwaka mushya ogwa 2026 ogwo businje kandi niba bamanyisa kuba bakolire ecyo kunywa ekindi ekigwetwa Katochi Kombucha. Ubuntu Hill School Namulonge nibishemero ryonka eriko zirizina omukoreje bigezo nichemesa kurungi twine buri kimwe ekiri kwetagisa buri mweje ka library, laboratory, computers, standby generator n'uburaro burungi kandi omubyemizano turi higuru ka compound nibwe mwanya ogwo mwana ari kuzamu okashangwa ari omuka turi yamusinje kwendingi y'obusiramu kandi turushaho madini nichemesa bojo nabishi school fees buri muzire naje basa. And MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St. Peter's SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha rurengo rwa senior kandi barukuhangahangaho omurembo guri mu science hamwe na teknologiya. St. Peter's SS Bombo Kalule eyina omwanya gwehererire kandi gutebekanisiibwe mweji kuchiriza bigenderwa bibyo kushoma classes ni mpango uburaro bw'umurembe abeji nibarebererwa kurungi nitwebembeza no kukuza talanta z'abeji omu music, dance and drama n'ebinzano twine O na A level handi kisomo ejerizoba omwojo ningashomwishi akuguce omukushoma kw'omurembe kuriho hati tushanje mayiro 23 kutuba bombo Main Road Tera not mushanje 53 Nkaganina 28 ashatonibe Omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umuntu teraneza bari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho nabo cyona icyo wito aine kumanya tuza kuchumisia yekumi no mukumanya abo kubicira biho cyona TV West neja kuba n'icyo TV West nehinda twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe sibona beninde bantu kandi tegatika ngo uza kushwera nabasa kuba nawe takuliku when in expectations zina benyine mukana abawana ekeri yo kujya mu shwe bomusheja okutina hanga natubantu tutayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda ituntu watugamba urungereza mazima excuse me sir or you are a teacher. We cannot keep quiet when you are leading us astray. Ni wana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kandi kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good folk. Yega kurabiro mbinte baraberemo otunje kwanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi
mikoro nogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no igomba kushoma kintu profession cye wabino ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabare smart bakaba barashomeza bitwa baremba nguvu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu baba batuganirira habite barabiremo kandi nubaba bina no buhabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi tumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebero Sunday shahi naze chiro aha TV West Honga enshonga y'izoba nekushikibwaho rya mujungu sako bino buhereza bwa business loans school fees loans agriculture loans boda boda n'izindi nyinji yambara ekagura acres igana 2 ezitaka Agacencwire sel kubahwera umukurundana kasasoro town eyabire inamasiko go kutunga urembo anyesya abebembezi bakanso bakabane betekeza project erukushaje kwa World Bank ya Municipal Solid Waste Composing for Clean Development Mechanism ogokutaho emyanya yo kunagamu kasasoro ko municipalities mwenda no rembo kwa Kampala municipalities ezi harumbara kabare kasese mukono jinja mbare soroti hamwe na lira municipality eyambara ekatunga dola zimfana 30 ku World Bank ahabonyaka bashaka ya project program yetu ahabwera izoba omunyamakuru wetu Kajumba na tutera tochi project age na no kurundana kasasoro omwanya Agacencwire na no rembo bambarira okubarza Ebeye kwantu bizashindi kandi ezera esdeya bizashindi 10 etuvera itasa tunatonde Ogondo Elias Rutugusa ho myaka 2007 ho inabana babiri orukushamburiza mukasasore ya Agacencwire umurembo rwambara kubasa kubisaho ekaye ndasomera na nyabazine sente zipanga nyeturuze kurganya bishoza mu district ya Churhura no mwabakazi abakubisa baho kasasoro hirukunda no murembo rwambara hekanagwa Agacencwire no mwenu kuyakasete karandro tikoga kurkizo kingaji amako abana banje Monica Turiahebwa ho myaka 8 kurgo mu district ya Ntungamo nawe abasize kubisaho abana bebana ubwo kutobetura kasasoro ya Agacencwire ho kumara imyaka 10 Onkano marabwire chi kutunga kilo yakavera yakare mara nikola meza miezi 2 no tunga shilingi 2 ameza 2 hondi kuboneza arandi udineza kurisabana ebizubu amatanga tukema ibindi shanga mabana batire tukomere ngazona spire zakapata abanyita mu kwesa duyabuze twine sente zo kubigora kasasoro ya Agacencwire ikaneshajwe project ya World Bank yabaire genderere okutahwa imyanya yo kunaga mukasasoro municipality nyinji okwera kunaga kasasoro hamwe no kwera government byanga okurondana emshoro Wilson Tumwine wabira arme municipality yambara humbwiro bo na jang project age ekahereza za municipalities emyanya yo kunaga mukasasoro emutoka zo kurondana kasasoro hamwe n'emyanya
kasasiro yabenejundira kwargamu orwezo nabwo icyo basharaho ngo batwereze buri municipality na city council ya Kampala babahereze motoka z'tumara ezo kwekora kasasiro batwereze ibyuma ibikwekora ibyo kunaga mu kasasiro batwereze batombekere ebisito wo muturu kubasa kubantindura kasasiro yebahata hindura nebasa komo rwa mushanju oba komo wikinkeina nebasa kutunga maniwa kubasa kuzoma Misiri kuzombe muri byaba betawuni tugenda tugambire busha nari tutunde tuguze abahingi babase tubase ku reducing hako state twabire tuza kuinkaringa omukumaneginga garbage omutawuni ogu nashobora ngo mwanya kwa Kenkombe goka baganisibwamo Kenkombe tukatugihiremo icweka kimwe cya kasasire yo kuso tugiye tugumentu ihamo maniwa tugitunde tukatwinjire bina itwabire tuhinge tunaga kasasire takubasa ku tene mugasho munonga twageraho na eriyemwe twatamu abatwa so that abantu bakwenda kubaga bakire uburyo babagiro mu buryo obushire and then area yabirene kiro buhango tukaba tugifensingire turukwena tugifore demonstration garden akasasiro tubyare yo rutoke tukabyara yo emwani tukabyara yo fruits bazeta ebijuma ebihingwa ebijuma ndijo tugihingemu ebihingwa byemeze shatwena aba tugite omuryejo Misiri omuntu yabana kumukonfisinga kuja kugura mani wabona agirere cyehindwire omu demonstration garden na demonstration garden would be beneficial abo abantu beito musite na no mu byaro okwiza kwega emibyarire n'emihingire n'emireberere y'Emisiri yabo bagende barebe ko kubatwaza tumwine na Jang municipality hekabasa kureka town ryenyojo hamwe na kujero gwecumi ho bari kukorera umwanya ogwa Kenkombe nabwo icyo tukasucceedinga twabasa gukora kasasiro yitu tuyihamo maniwa yitu ebyasigere bya tukatubirunda umwanya gumwe abantu batandika kuja kugura plastiki n'amacupa ga plastiki amacupa aga Coca-Cola na Pepsi-Cola na beer twagatungira contractor ya wo kugamanejinga rukushashubwa factories n'abakama bababo Webenon Mugume wabira chairman wegombore akachika ho municipality Mbara hetunga umwanya gwa Kenkombe na zirango bakatira project eje bakaba bayina matsiko nija kutungura ibyo bihinji hamwe n'ibyo birisa no kwereza abatura emirimo nemerimo rero abo ne polisi b'inkono n'icyo cyangwa ne polisi ne korwa bacha konka futari atarizo emirimo rero n'abana basitiri torana mu ecu nabyo bakabitorine konka biryo umwanya gwabyo ogutegiti baronda kasente konka ko kureba abana barumu wareba erizo bayiteri banaga muri bana bafere mu bintu bibi ukura byashwara wareba abantu ababirumu n'abakaza ababirumu uriko kandi shibirikero mwene kutwaheze gukora project ejo bakambaza no kufensinga konka babiri bakuratana ninga batugira mbigere tubakuratana project ejo hati project ejo yakwatarwa hatu batandika aho kwito twagenda kufensinga ngo kasaso yebene na gomu negindwa mu maniwa hatu batandika kugena ga muhanda koko kwa no kora display municipality
tunga sente z'orukuhika dola emitwaro 30 okurwa mu World Bank kumara emyaka 7 gwa project ya Municipal Solid Waste Composing for Clean Development Mechanism Project. Bright Muhumza, or director wa company ya Kafunja Investments Limited, na jan company ekapatanisa kansa ya municipality okubasa kura kenkombe ahansi ya project ya World Bank. So batureterese nyingi munonga bayombeka ikicu cy'amani plant ati kenkombe batweza kuri gurenda na roda batweza yo office mpamu batweza yo ibyo kosa zaka kubona ibindi batweza yo n'ibindi ebinda kwati mukereka somanyo bakomeka ecina kibakweta richest tanka namiza richest namiza gari kurwo mukasasuru urwizo kutambura kasowaje amizi gatambura nigaza umukine cyo cyita kitanga Muhumza na jan project kabira mutanka yo kurundana n'amamizi hagarikwa mukasasuru ningashorezo hamwe na plan yo kushoza amashanyarazi nko kubabaire batendechere deraga mizi bakabine tukatine program yo kureka gukora amashanyarazi nigarukamo tukatratriningwe tukuza gukora kandi tukabacoza makunyana za organic fertilizer ninga orwezo ortango chitchona bulizoba kinkumbi. In other words, it was going to become an income generating project ya council. Beito enerizoba wahikamwanyo gwa kenkombe nechancha project eji yabereherezeho obukayikoro bwesente kasasuro inagana dramhanda ekino kunchkwachira hare kandi inshuhira nzikumba wahika amwanyogo Guma Steven old chairman wa Kenkombe Sale na janka sasuro ya Kenkombe echumba jize